Bu suroğum sayasat tuuralı bolup kaldı, kechirim surayım. Barыбызга маалымда кече Алабукада Өзбекстан askerleri БТР, КамАЗ, МИ жолду тосуп биздин жерлерди басып алышты. Биз кандай мамиледе болушубуз керек дейт. Биринчиден ал жерлер, урматтуу бир туугандарым, талаш жерлер деп айтышты. Эки тараптык так болгон эмес жерлер деп айтып атышат. Кандай болгон күндө дагы кызуу кандуулукка жол бербеш керек. Анткени ар кандай күчтөр бар, саясий. Анан биздин мамлекеттеги митинг болот, андай мындай ызы сөздөрдү угуп, анан эптеп эле биздин мамлекетте ызычуу болгонду каалаган сырткы күчтөр бар. Ошого моюн бербешибиз керек. Алданып калбашыбыз керек. Ар бир ызычуу, ар бир революция 15 жылдык, 20 жылдык бүлүгү менен аркага кетет. Саясатчылар саясатын саясат жолунда кылсын. Эл ызычуу бол, дүрбөлөң бол, ок атылып башка болгон, бул жакшылык алып келбеген барыбыз билип атабыз биз. Кээ бир тараптар кызык ушул нерсеге бизди дүрбөтүп, анан биз ызычуу кылып, ошондон биздеги бир алмашууларды каалай турган болсо, биз дагы аркага кетебиз. Ошону менен биздин позициябыз дагы алсыз болгонду каалаган тараптар сөзсүз түрдө бар. Бөркүңөрдү ишенгил ушул нерсеге. Бул провокация. Алдырбаш керек бул нерсеге. Биз өзү кыргыз кызык элбиз да. Мисал үчүн. Төрсөтүк жер аласың Көкжардан. Же Ак Ордодон. Анан жолдун боюндагы 1 метр наракка чыгып дубал куруп аласың. Как будто сага жер керек болуп. Наркы беракка 1 метр келет, ошон жол тарыйт. Короңго кирип карасаң, короңдо алабата өсүп тикене көстөт, жер эккен жериң жок. Жатат какырап эле. Как будто жерге тойбогон сүйсүн. 34 гектар жер деп атат туура. Талаш жер болгону кирип келип башка кылыптыр деп. Биз эмне кылышыбыз керек? Ынтымак болушубуз керек. Жер керек, андай мындай. Урматтуу бир туугандар, интернетте, Facebook'та башкалар аябай жалындуу сөздөрдү сүйлөп атат. Катынды берсең болот, атты берсең болот, жерди берсең болбойт деген уран чыгарышты. Башкасы мындай деп чыгарды, мындай деп чыгарды. Бирок ызычуу болуп кете турган болсо өтө кымбатка түшүп калышы мүмкүн. Этият болуш керек. Мага чалып сурады, жихадка чыксак, ушу жихад болуп өлүп калсак, жаннатка түшүп чыгабыз, башка деген сөздөр дагы суралып атат да. Жок, провокация, чагымчылдык бол. Чагымчыл күчтөргө кирип кетпегиле. Өтө этият болгула. Бир ынтымагыбызды, тынчтыгыбызды сактап калыш биздин мойнубуздагы милдет, урматтуу бир туугандар. Биздеги тынчтык болбошун каалаган сырткы күчтөр толтур аңдып турат. Азыр эле ушундай болуп кетсе деп каалап турат. Ошон үчүн жок, этият болгула. Жазганда дагы жана кызууган жаштар көп мындай токтоолукка чакырган, башкага чакырганды кылгыла. Ошол туура позиция. Мамлекет бизге керек. Кудай сактасын, 2-ге бөлүнүп, 3-кө бөлүнүп кеткенден, жок болуп кеткенден көрүп атасыңар, Сирияда, башка жерлерде мамлекеттүүлүк жоголо турган бир абалдар туруп калган жерлер дагы болуп атат. Кудай сактасын. Ошон үчүн мамлекеттин бүтүндүгү биздин моюндагы аманат. Сүйлөгөн сөзүңөрдү этият болгула. Ынтымакка чакыргыла, коюу кандуулукка чакыргыла. Жоготуп албайлык бар нерсени. Бул күндөр дагы өтөт. Бардык ордуна келет. Тарых кайталанып турат. Анан тарыхтын астында капкара болуп жазылып калбайлык да, кыяматта Кудайдын астында күнөөкөр болуп калбайлык. Дуа кылалы Кудай Таалама, Кудай Таалам өзү ыраазы болуп чече турган абалга алып келет керек болсо. СССР деген мамлекет бар эле, эч ким ойлобойт эле. 3 эле күндө сонун эле бузулуп калды го. Акылга сала турган болсоң көп нерсе акылыңа келбейт. Бирок Кудайдын кудуретине биз тен берген адамдарбыз. Субханаллах, альхамдулилlah деген адамдарбыз биз. Кудай Таалам бардыгын ордуна коет. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Али Кудайдын буйругу эмнен жазылып турат, аны билбейбиз биз. Сиздин Новосибирск шаарында зекет тууралуу айткан маселеңизди интернеттен угуп, мен коркуп кеттим. Бирөөнүн акысын жеп жаткан жокмунбу деп. Менде 2 үй 2 торпок бар. 30 сотук жерим бар. Базарда кичинекей местам бар, жана бир аз чогулткан акчам бар. Өзүм Бишкекте акча таап, төлөп квартирада турам. Мен зекет беришим керекпи? Жок, буга берилбейт. Эгерде чогулткан акчаңыз сиздики $2000 көбүрөөк болсо, анда зекет бересиз. Эгер $2000 азыраак болсо, анда зекет бербейсиз. Ал эми үй торпокторго, үйгө, жерге зекет бербейсиз.
$2000 çoğulup oşoga 1 yıl tolsa beresiz. 1 yılda bir jolu. Günüge berip turbaysiz. Zeket. Antken uy jetpeyt eken. Bizde uyduqынан özünçe berilet, koyduk özünçe berilet, barın çoğultpayt. Жылқынык өзүнчө кетет, анан эме акчанык өзүнчө кетет, алтын күмүштүк өзүнчө кетет. Анан товарлар өзүнчө кетет. Түшүнүктүү? Мисалы үчүн биз айтабыз да 30 уйдан анан 40 койдон дейбиз. Анан 15 уй болуп 20 кою болсо экөөнү чогултуп бербейбиз. Жок. Уйдук өзүнчө эсептелет, койдук өзүнчө эсептелет, төнүк өзүнчө, акчанык өзүнчө, товардык өзүнчө. Түшүнүктүүбү? Товардын товар акча экөө бир эсептелет. Товар акча экөө бир эсептелет. Аллаху алам. Эгерде жаназа намазда 3 эле такбир айтылып калса, анан майытты көмгөндөн кийин эстеп калса, кайра кайтарып окуу керекпи дейт. Ооба кабырга окуп коюшат. Бирок окуш милдеттүү экендигин билбейм. 4 такбирди парз деп билебиз. Китеп караш керек, бирок ушундай учурда кыжалат болбой, барып окуп кое бер, нур үстүнөн нур. Бир досум мындай дейт. Мындай да туугандарым, талаш маселе болуп калганда, ошол талаштан жеңил чыгып кеткенди ойлогон эң жакшы болот. Менин бир досум бар, Афганистанда казы. Чок окуганбыз. Анан мен айтам да, сен өзү сал мындай эле окуган элең, орточо эле бу кантип казылык кылып атасың деп айтсам дейт. Ушу келгенде эле жараштыра берем дейт. Экөөнү жараштырып кетире беребиш. Мен жакшы жол таап алыпсың. Экөөнү мунасага келтирип кетире берем дейт. Мен айттым, сен китепти аз окуйт элең, кечке уктайт болчуң. Кантип өкүм чыгарасың десем, ошентет. Бир досум мындай дейт, үйлөнөйүн десем акча жок. Туугандарыма сурайын десем, аларда жок болсо кредитке акча алсам болбойт. Кредит алба, арам болот. Катын алып, карыз алып, катын алып, карыздан кутуласың, тигинин жанга калат. Же карыз деле албай эле кой, жөн эле үйлөнө бер. Ар ким төшөнчүнү көтөрүп келет, чогуу саласың, жата бересиң, уктай бересиңер. Никени бесплатно кыйып беребиз иншалла. Эмне үчүн үйлөнүүнү проблема кылыш керек? Мен түшүнбөйм ушул нерсеге. Үйлөнүү жеңил болуш керек, эртерээк болуш керек колдон келишинче. Канчалык үйлөнүү эрте болгон сайын ушунчалык бири-бириңе көнүп каласың, кийин ажыраш кыйын болуп калат. Бутка туруп алыш керек, инвалидсиңерби? Бутка туруп алайын дейт бирөөлөр, үйлөн десе, бутма туруп алайын дейт. Кайра бутуңа тургонча башка жагын турбай калат. Ошо менен акыл эсим дегеним. Ал күлкү бирок чындык нерсе. Анын сөз убагында болуш керек. Ошентип отуруп, анан барды токтоп калат. Саат эскиргенде эле барды эскирип, анан кыймылды токтотуп коет. Прививка тууралуу фатва чыккан, ала бергиле деп бир илимдүүдөн уктум, фатва чыкканбы дейт. Алымдар кеңешинен, муфтияттан биз каршы эмеспиз деген сөз айтышкан, бирок мен ага кошулган эмесмин. Татыйм, прививка эмдөө, интернетке кирсеңер толтура маалымат бар тууганым. Болгону бизди кыйнай бербей киречи. Биз айтсак бизди жаман көрөт. Айткандан телевизорго чыгарбайт, башкага чыгарбайт. Маселе интернет ачык эле турат. Бир айтып бердик, болду. Кайра уктуруштун эмне кажети бар? Нооруз боюнча айтып чыгарып койду, окуп алып ошодо бардыгы бар. Міне кайра жаман көрсөтө бересиң адамды. Айттым, карыздан кутулдум. Окуп ал, айта бер, нарака жая бер, жай, нарака жай. Эмне кайра айттыра бересиң бир нерсени бар. Менден уккансаң рахатпы? Камерага жаздырып коем, кайра кайталап ук. Эмне прививканы 106 жолу сурайсың? Айткан, мага болбойт, мен жаман көрөм деген. Дагы эмне деп айттың? Илайым эми отуруп алып. А муфтият расмий орган. А жерде ар кандай болот. Шипка расмий, жарым полу расмий орган. Айтканга туура келет, молдолдун ар кандайы бар. Мага ишени, менден соң айткам сага жообуму. Муфтият айткан болсо ошого мен кошулушум шарт бекен. Айта берет ар ким. Тилде сөйөк жок экен, бияка бурсаң кете берет экен. Кудай наста бардыгы жооп берет. Мен каалабайт элем. Толтура интернет ушул нерсенин бардыгы. Менин балдарым алдырган прививка, анткени мен Саудияда окугам, мажбур алышкан ошентип. Менин бийлигим жок болчу аякта. Каалабайт элем өзүм деп айттым, дагы кантип айтайын эми? Сен алдырбай деп айтасың, кокус балаң өлүп калса, сен айтып өлүп кал деп айтасың келип. Интернетти уксаң турат бардыгы.
Sizdin baktılılıktın formulası kitabinizde kıyamatın çoğun belgilerinde uloğunun dabba çıgısı degen bar eken al kanday uloğu deydi. Şunday bir çoğun canavar bolot. Bir butu bir yerde bir butu oşda bolot. Üçüncü butu Siriyaga alıp çıkıp kalat. Şunda çoğun canavardı görgön bir adaşıp kete öğret. Kıyamatın belgisinin biri. Andan başka köp nerse biri albayım. Egerde Novruzga karata körgözmö bolup tagile Novruz. Çet eldikler konok bolup kelse, Novruz mayramda niyet kılbay, uluttuk bağlılıktardı körsetöm degen niyette körgözmöge katışsa bolovu, rahmat size körgözmö 25 Mart'tan keyin bolat. Andan keyin bolaveret. Bizdikinde bugün kaynanebe sümölök pişirip atat. Şunda da sümölök jegimiz geldi. Bugün kançançı Mart? 19 Mart'ında gördüңөр bu. Sümölök tamak kadimki değil. Sümölök ak uydun aslında satkan sümölöktөр suyu için ötüp ketet. Oşton sümölök ber desen bergisi gelip oştuk tuğandarыбыз. Anan özüz pişirip jegimiz gelip atat. Makkada pişirat elek jeyit boçuk alıp alıp. Oşol siyaktı jirmeye başka da bola beret tuğanım. Bирок ошол жанагы китепти окуй турган болсоң, ошол Ноорuz күнү майрамдап атканда, ошолордун майрамдык маанайын көбөйтпө. Ошолордун караанын көбөйтпө деген сөз бар. Ошол жерде келет. Анан бирөөлөр айтат, "Чубак ажы, сиз кичине мындай радикал болуп кеттиңиз. Бул маселе кичине мухталаф фихирек маселе экен, алымдардын талашы бар экен. Өзбекстандын муфтилердин талашы эти бар өтпөйт азыркы учурда, расмий муфтилериники. Мухаммад Садыганы сүйлөгөн жок туура көп жеринен. Анткени ал киши ошондой системада жашап калды. Жаман айтпайбыз биз тууганым. Бизде эркиндик башка жерде жок. Түшүнүңөрбү? Кээ бир жерде бардыгын айта албайт. Аны сыртка чыгып алып Мухаммад Садык жамандап атканда толтура жүрүшөт. Мухаммад Садык ондай эле, мындай эле деп. Ошол турган шартта турсаң, сен кандай болот эле? Сени ким угуп атат? Муну бүтүндө эсенгенин баары угуп аткан алым болчу. Sen ayakta bekinin başını saktap жүргөн Arapların pulunu jep жүргөндө, урматтуу Өзбекстандык bir alımım. Sakaldı mындай kılıp süйлөp atasın sen. Muhammed Sadık uşu elin arasında elde kartı attı. Uşu yerde mesele aytıp, oşonun kitapların bütün de inteligensiya okup attı. Özbek, Tacik, Kazak, Kırgız bardığı. Orçak otur biz de okup attık bardığımız. Sen süylöp atasın. Bir hakikat süylöp kıykır senin kolundan geletken. Bu kılıçtın mizinde turup adamlara aytıp attı. Adamlar oşonu mene musulmanga girip attı. Sınçını sıngar ötügüm ayrık. Bir oturup ayta beret. Saudi'ye oturup alıp, Yemen'de oturup alıp, Suriye'de oturup alıp, Bekir'in hemen full cep koy, bismillah deyip, sınap koyu beret. Tilde su yok çok gel. İşte kılbaysın mı sen özündeki adam çok? Novosibirsk'e varım, kitapxanaya girdim. Muhammed Sadık'ta kitapta şöyle turat. Kana senin kitabını sınav atkan. Bir broşürkan yok, muallim senin yok seninki. Anam söylüyorsun bir nekenin bardığı. Novruz boyunca meselenin bardığı жазылган oşo kitapta. İnternet toltura çıkat, oşo yerden okup al tuğanı. Meni kayra ayttire bile oşuların bardığın. Muhtelef fikirek talaş mesele deydi. Talaştın bardığı etibarga alınbaydı. Etibarga alıngan talaş var, etibarga alınbagan talaş var. Şimdi bir mesele aytsan biri karşı çıkat, sözünde tuzu olsa, karşı eken dep aytasın. Ekinci fikir bar dep aytasın. Sözünde tuzu yok, itire beret, kerven jüre beret, anıkı hilaf emes. Sözsüz ele bir mesele iki fikir olsa hilaf eken dep düşünbesen tuğanım. Etibara alıngan bir hilaf var, etibara alınbay. Boş söz. Vücudu ka'adamiki barı jokto ele mesele. Düşünüktü. Novruzdağı mına şuna talaş mesele. Etibar alınbay turgan talaş mesele. Talaş yok degen söz. Denenin bir jeri kesilse, kan toktogondan keyin suusu çıga beret, ayıkıça oşol su daratты buzavı. Ova buzat daratты. Antkeni çıkpasa iring bolup kete turgan suu bul. Egerde daima çıga turgan üzürlü bolosун sen, üzürlün ökümlerini okuun. Eger daima çıkpas üzürlü emes bolosун. Eger çıkıp barıp ıcık kıla verse, anda jana çaktap koygundağı jabire olup içinde tura beret, işteki olup sırtına mastarda okuy veresin. Mesele sen oylagonda da oňoýrak. Soda uçurunda bir tanışın kelip bul tavardı öz basında ber dese, ağa tavardın özlük basıga 5 so'm koşup uşunçadan çıgat dep satsan bolovu. Hazır kriz uçurunda koşup satpasan da kıyın bolup jatat. Uşunçadan çıgat degen bolot dedik. Yani alıp kelgen aşağı başka menen koşup uşunçadan çıgat dep aytsan bolot. Öz bas emes uşunçadan çıgat dep bersen anda bir jön. Nova.
Anan bargan adamdardagı öz basına beri dep surabaş gerek birödön. Mardanlara kılıp beri dep ayt, öz basına dep aytkan kıyın tuğanım. Enege ne gizip alsan al da bala çaka baganda oturup berdi. Bar uşunta berçet, bardı uşunta beret. Etiyettirek boluş gerek, adam dayaş gerek bardığın. Alda kolundan gelgen arzan kılıp beres sana, seni satıp aldap jübür, dost bolgon üçün, sana tavarını tuğra satkan üçün, oşol öz dostluk bolat. Anam dostluğunu limitke getir, bir yaka ketirбесен. Mağa kançaga veresin deydi. Sana munçaga verem. Öz basına o, an жылың aytırtpa. Beret, hadiye kıla, dost bolgon öz jakşı. Dostluğun tuğanım, başka nerse götüp ketpeş gerek. Dostluktun şartları boyunca geçe süylep bitpey kaldım elteyerde inşallah. Bir gün sabah kılıp çıgaram elteye demeden nasat bilen uğu olasınlar inşallah. Paygambarlar jönünde kinolar var, oşolordu körse bologu deydi. Risale degen var. Jakşana şiitte tapkan kinolar köp hazır. Alardı men görüp çıkan jokmun. Yusuf Aleyhisselam tartılgan kino deydi. Jakşı ele dep aytып atышат. Mantkeni paygambarların tarihi belgili öyle. Görse boluş gerek, birok janagı Göğünçü Ali Asgar Üniversitetin maşayıklarının kolu koyulgan filmdedi körgön jakşı. Antkeni hazır kuçu dagı dele Fatva Ali Asgar'ın kolunda. Dagı dele Fatva Ali Asgar'ın kolunda. Dünyölük fatva gördüңөрбү? Oşonun üçün oşolorduku peçet basılsa, bu en jakşı nerse. Anaga Saudiyanık koşulsa, Emirat koşulsa, Lübnan koşulsa bu minimum, maksimum jakşı. Pakistan koşulsa misal üçün. Birok dünyölük fatva dagı dele Asgar'ın kolunda. Menin jakın adamım bar ele, ağa belek bergen bolçumun, jamanoy jok ele. Jakın adamım dem saldırgany moldoga barıptır. Moldo dem salgandan keyin moldo jakın adamına sağa bir adam belek beriptir. Oşol okutulup beriptir dep aytıptır. Oşonu kanda düşünsök bolot deyt. Özümdü kümön sezi var. Al moldo emas, al şeytan. Men moldomu men bilbeyim oşonu. Sana belek beriptir. Bul göz açık. Bürö belek bergeni kayaktan bilet, ağa dem saldırgany kayaktan bilet. Tuğra özüңde jin kirip kesani jinayдар moldolar tüfte otur bilip koyatany başka kılat. Birok belek bergen demek bu şeytan bilen işleşip atat. O kasapat, o barbaş gerek. Emçek emizgen ayal oroza tutsa bologu deydi. Eger tutsa bolot, birok bala saçka kala turgan bolsa, je emizip koyup öz saçka kala turgan bolsa, anda tutsa bolboydu. Orozonu kıynabaş gerek. Kebirler kökbetlenip karmay verip, özde kaçka kıynalat balasında kıynalat, bu bolboydu. Anan bala bir jarından ötüp kalgan, çoğoyup kalgan bolup, emçek azıl emip kalat, anan tamak köpçey turgan bolsa, anda ayal oşu emgenden açka kalbay turgan bolsa, anda makul. Bolbosom jok. Men bilem Saudiyada kebir ayaldar 10 yıl, 12 yıl oruza karmagan. Anan kazasını tutup berişken, kendi töröyt, emizet. Şariat ruhsat bergen, şariattan da sen kıyın bolup kettin, burayımda olup kettin, kanday olup kettin. Takvaçılık şariatın çeki menen bolat. Kör takvalar var, özünçüle kıyın bolu öğret. Kıştın günü muzdak suğa taratlansa soğuk köp bolat eken, yok günahkar bolosun. Günahkar bolosun andan. Farz namazda cemaatka jetişpey kalsak, ikinci cemaat bolup okugan bolat. İkinci cemaatka azan aytpaysın, qomat aytpaysın, imam bu jaka turbayt, teteyaka turat. 3 şart menen. Anan atayın ikinci cemaat uyuşturgan niyetin jok boluş gerek. Birinciге geldin, tolko jetişpey kaldın. Anan uş imam maňa jakpayt, içine uşunday dawatka çıkıp turat bid'atçı. Men öz mahlusuna val cemaat elhamdülillah dep kelip anan üntip kolun gelip kelip anan özüň jaňa jamaat kılan diýseň anda bolbot makruh anda. Atayla çurkap gelsen jetişpey kalsaň oşondoy mine, şunday. Jumuşta kebir çoğuş degen iştegen jaşı ulgaygan ayal menen jaşı 50-60'ta bir kabinette jalgız kalgan uçurlar bolat, uşul künöbü deydi. Eger çoğun apalar ejelde sayakты bolsa, terez açık turgan, eşik bektilip turgan bolsa, anda bolat. Terez açık, eşik bektilgen emes, anda bolat, ayla joktun işe. Hana bolat eken dep ehtiyat boluş gerek bari bir. Gözlüğüm onçok jerde kalbayt degen söz var. Çünüktübü tuğanım. Oturgan karakatkul kabinette bir oşoğa çeyin. Meçit jandandırуу amalında meçitin sırtında жүрgön adamdardı meçitke alıp giriş üçün gusulu boluş şartpı? Şart.
Gusul boluş şart bardığına meşitke giriş üçün. Birok gelgende başka bir şart emes nerse var, alardı gusulun barбы dep suraş şart emes. Gelse girgize beres jakşı güman kılıp. Ana menin gusulum jok ele dese oşo bosogodan söyleşip kayra ketire beresin. Ana gusulun barбы, kaçan aldın kantin dep polisiye kılgangan kavguun. Oşol meçitke kirgen adam amalga emes, hadis jana Allah'ın uluktuğun uqqanı kirişet gusulu jok bolovu deydi. Meçitke gusul menen geliş gerek, hurmatlı bir tuğanım. Adamlar rayımda oluşuğuz gerek. Koldan gelişin rayımda oluşuğuz gerek. Gede sabaklarga dele namaz takır okuyan adamlar giret, birok barıp namaz okup ketkenlerini köp gördüm ben. Çubak acayet etkenge de güldür ötken dep gelgenler dele var. Anam birok giyin barıp namaz okup ketip, yaşam bop ketkenleri köp gördüm ben. Baykem aytat nikeni жаңыртып koysa bolovu dep murun namaz okuy elekte tuura emes sözdөрдү ayalım aytıp alçımın deyt. Jaş elüden ötüp kaldı deyt. Nike жаңыртып koysa andan ziyanı tiybeyt. Birok men köpünçe nikeni жаңыртпай эле koy dep aytam, antkeni nike жаңыртsa adam şekişine beret de şeytan vasfasa kılat. Demek talak düşkön beken. Demek ne bolgon eken deyi beret. Cuma sayın nike kidire vergenler var da. Ne desen mahavat aşat. Mahavatı başka nese men aşır. Gül alp ver, padar kap ver, ertişip ayak beyaka bas. Anan mahavat gelet. Nike gıyvele mahavat жаңырta vergende. Anda tetele Peygamber aleyhisselam. Nike'nin tese kıyıp durguladı. Çok antken yok. Özüngör jakşı karagıla, üstü başыңарды karagıla, ayallarыңар menen jakşı mamilede bolgula dep köp aytkan Peygamber aleyhisselam. Kur'an kitabı jana Allah Muhammed degen жазуусу бар bölmödө жыныстык мамиле кылса болобу дейт. Makruh, haram emes makruh. Biraz hurmatsızlık bolot. Amin. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Allah subhanahu ve taala uşul algan sabagыбыз paygambarыбыздын şamaillerini үйröndük. Uşul algan sabagыбызды ilimimizni ortaya koyup surayбыз. Kuday taala uşul çegaradagı olgan maseleni özüne jaga turgan tarizde çeçilgenini Kudayım nasip kılsın. Uşul jerde kan tөгүлүп ösün. Uşul жерден жаман niyet kılganдар niyetin kaytarsın Kuday taala. Kuday taala hidayet, tawfik, jakşılık ırologan bolsun. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bir rahmetika erhamer. Selam.